Riječ ima poslanik Andrija Mandić ispred kluba Demokratskog fronta. Izvolite, kolega. Dame i gospodo, poštovani građani Crne Gore, gospodin Abazović je upravo saopštio jedno opšte mjesto od kojeg bi dobro bilo početi. Prošlost ne možemo promijeniti. Ne možemo vratiti u život Duška Jovanovića koji je strijeljan prije 18 godina na današnji dan. Ne možemo u život vratiti ministra vojnog Pavla Bulatovića koji je ubijen prije 22 godine. Ne možemo vratiti u život Slavoljuba Šćekića, inspektora koji je ubijen par godina nakon ubistva Duška Jovanovića. Ne možemo vratiti u život 65 mladih ljudi koji su ovdje na prostoru Crne Gore ili izvan Crne Gore nastradali u obračunima koje je negdje podsticala, organizovala i kontrolisala nekadašnja vlast u Crnoj Gori, ali možemo pokušati svi zajedno da vratimo narodu Crne Gore osjećaj za pravdu. Možemo pokušati da zajedničkim radom nađemo nalogodavce tih ubistava, da vidimo ko je to nas u jednom istorijskom momentu skrenuo sa puta borbe za istinu, borbe za pravdu, da se utvrde te činjenice. Ja sam siguran da danas ovaj prenos gledaju i oni ljudi koji su naredili ubistvo ovih ljudi, da gledaju i ubice koje su učestvovale u tim ubistvima i oni se smiju. Oni gledaju nas ovdje kako sjedimo u ovom parlamentu i razmišljaju kako smo mi naivni jer oni su izigrali sve. Oni su izigrali ovu državu, oni su izigrali pravni sistem, oni su izigrali pravosuđe, policiju, tužilaštvo. Misle da se njihova sreća i milioni koji su zaradili švercujući kokain, švercujući heroin, ubijajući ljude, da na tome mogu da zasnivaju sreću svoju i sreću svoje porodice. Naravno da to ne može biti tako i mi ne možemo da utičemo na Božije sudove, ali kao organizovana zemlja treba da se pobrinemo kako da se obračunamo protiv organizovanog kriminala i korupcije i tu nije dovoljno samo da pričamo o onim mjerljivim rezultatima o kojima nas podsjeća Brisel, niti je dovoljno da čitamo one dokaze koje nam dostavlja Europol, nego da svi vidimo šta možemo da uradimo u tom pravcu. Demokratski front je saopštio, mi smo spremni da učestvujemo u konstituisanju i sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda, spremni smo na izmjenu izbornog zakonodavstva koji će omogućiti da ova država pravilno funkcioniše, spremni smo da učestvujemo u izmjenama Ustava. Dakle, imamo dobru namjeru da se Crna Gora mijenja, ali preduslov za to naše učešće je da vidimo koliko je spremnost izvršne vlasti, kolika je spremnost pravosuđa da se obračuna s organizovanim kriminalom i korupcijom. Kada je izabran novi tužilački savjet, imali smo neke akcije koje su ulivale nadu da kreće borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a onda je odjednom nastupio zastoj. Mi iz Demokratskog fronta sumnjamo da upravo je taj zastoj nastupio iz razloga što Demokratska partija socijalista, koja daje podršku manjinskoj vladi, ima određene uslove da se ne diraju oni ljudi koji su važni za strukture Demokratske partije socijalista. Gospodo poslanici Demokratske partije socijalista, vi ste lice te stranke, vi ste predstavnici naroda koji je glasao za tu stranku, ali vi svi dobro znate da su mnogi ljudi sa periferije, neki sporedni članovi, neki ljudi povezani sa organizovanim kriminalom, više glasova obezbeđivali za Demokratsku partiju socijalista nego što je poneki poslanik koji danas predstavlja Demokratsku partiju socijalista i znate da postoje ta pisana i nepisana pravila. Danas imamo Vesnu Medenicu u zatvoru. Njenom sinu je određeno 30 dana zatvora ovog, a na drugoj strani imamo oslobođenog Miomira Mugoša. Imamo uhapšenu Medenicu, imamo uhapšenog Jovovića, a niko ne pomišlja da pozove Zorana Lazovića, njegovog sina Petra ili nekog Ljuba Milovića, da ih sasluša, iako postoje konkretni dokazi da ti ljudi treba da budu privedeni pravdi. Zašto je to tako, gospodine Abazović? Zašto se stalo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije?
Ja znam da su ti ljudi opasni. Da li je strah u pitanju u tužilaštvu? Da li je strah u policiji? Da li postoji dovoljno sposobna policijska jedinica da može da uhapsi te ljude? Kakve su procjene u vladi? Jer se mi bojimo ove vaše bliskosti, da vam budem potpuno iskren. Kada vidim kako ministri iz SMP-a, poslanici iz SMP-a sjede zajedno s DPS-om, a znam 97. dobro se sjećam kada ste se rastajali, bili ste svi u jedinstvenom DPS-u i rastali ste se oko organizovanog kriminala i korupcije. I SMP ostao na onim izvornim principima jedinstvenog DPS-a. Danas blizina će uraditi svoje. Sjedite, razgovarate, približavate se jedni drugima, vraćate se na one teme kada ste bili svi zajedno, a ova krv ovih ljudi, Duška Jovanovića, Pavla Bulatovića, Slavoljuba Šćekića i krv drugih ljudi, koja se više ne može vratiti, ona nekako dijeli Crnu Goru i bez zadovoljenja pravde i bez hapšenja nalogodavaca i izvršioca tih zločina mi ne možemo krenuti naprijed. Dakle, što je problem, gospodine Abazoviću? Ja želim da dobijem danas odgovor. Da li je glavni specijalni tužilac se uplašio? Da li u policiji ne postoji dovoljno snaga koje mogu da se obračunaju sa ovim ljudima? Da li Demokratska partija socijalista i njihov predsjednik vrši pritisak na vas i na vašu vladu i na tužilaštvo i da postoje samo dogovorena hapšenja? Se procjenjuje, ovoga možemo da uhapsimo jer nam ne može nanijeti štetu, ovoga možemo da osudimo, a ovoga možemo da oslobodimo. Upravo sudija koji je meni, Milanu Kneževiću, Mihajlu Čađanoviću i drugim optuženim u lažnom suđenju za državni udar, koja je nama izrekla kaznu od 5 godina zatvora, danas je slobodilo Mijomira Muguša. Mislite li da je to normalno? Mislite li da neki tamo sudija Vrhovnog suda, koji je bio obični izvršilac naloga Vesne Medenice, sudija Femić iz Bijelog Polja, koga pozivaju kao svjedoka, a imamo dokaze da se čovjek bavio kriminalnim radnjama i da je revizije, pa i u konkretnom slučaju vezano i za našu stranku i za naše političke organizacije, da je izvršavao naređenje kako da nam danas nanese štetu. Mislite li da ti ljudi mogu ostati van domašaja zakona i da ih ne treba, da ih sustigne ruka pravde? Evo, odgovorite pa ćemo nastaviti. Zahvaljujem poslaniku Mandiću. O pravo na odgovor ima, samo trenutak, pravo na odgovor ima premijer. Izvolite, premijer. Hvala predsjednice. Poštovani gospodine Mandiću, dakle neću ni sada vama čitati pisani dio odgovora, ako bude bilo potrebe za nekom intervencijom vezano za taj dio, tu sam. Vi ste otvorili mnoge teme, postavili ste nekoliko dodatnih pitanja, ja ću se potruditi da odgovorim na sva, a ako nešto propustimo imat ćemo još jednu priliku. Dakle, prioritet 43. vlade je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ja sam izuzetno zadovoljan, možda ne dijelimo taj stav, izuzetno zadovoljan s onim što se postiglo i prije i u prethodnih mjesec dana i u prethodnih godinu dana. Mislim da se definitivno proces otvorio. Da li je to zadovoljavajući tempo, da li bi moglo više, bolje, vjerovatno spreman sam i reći svoje mišljenje oko toga, ali definitivno mislim da stvari nisu više iste kao što su bile. I tu bih samo napomenuo ovo što ste vi rekli, da ljudi koji možda gledaju preko malih ekrana Skupštinu Crne Gore i da nas na dan ubistva Duška Jovanovića i da se oni smiju i tako zbijaju šale na računi ove vlade i možda i Skupštine i tako dalje, lično ne dijelim taj stav, ja mislim da su vrlo uznemireni. Lično mislim da su vrlo uznemireni i da niko od njih se više ne smije. To je, ja sam u to ubijeđen, naravno možete i poštujem suprotno mišljenje od toga, ali mislim da su vrlo uznemireni. Govorimo o ljudima koji su imali bilo kakvu vezu ili sa ubistvima, ili sa švercom narkotika, ili sa švercom cigareta. Da li će to da izazove neke političke implikacije,
Da li će neko zbog toga biti nezadovoljan, da li će neko zbog toga da prijeti, da li će neko da poduzima neke političke poteze, neka to pokaže vrijeme, mi od toga nećemo pobjeći, ali ja želim da kažem da mislim da ti ljudi vrlo teško podnose novo nastale okolnosti. Ruka pravde mora da profunkcioniše, ona je počela. Znate što je najveće iznenađenje, na primjer u Briselu? To što su se iza rešetaka našli ljudi koji su najveći funkcioneri sudske vlasti. Da se radilo o političarima, možda i ne bi bilo toliko iznenađujuće. Ali kad su se našli ljudi koji su dijelili pravdu u ovoj državi, onda je to, čini mi se, vrlo specifična i dobra poruka. Zašto toga nema više? Postoje objektivni razlozi. I ja sada nisam ovdje da advokatišem niti specijalnom tužiocu, niti vrhovnom državnom tužiocu. Želio bih da izaberemo VDT-a na punom mandatu kako bi nekome dali prostor zaista da radi, da osmišljava strategiju, da popunjava tim i tako dalje, ali hoću da kažem da se radi o kompleksnim predmetima i da se radi o brojnim ljudima, a vi ste svjedok tome i vaš klub je svjedok tome da se radi o ljudima koji su bili unutar sistema ili su i dalje unutar sistema, nisu preduzimali ništa ili svjesno su skrivali dokaze u odnosu na brojne slučajeve. Takvi ljudi ne mogu da se eliminišu preko noći iz sistema i prema njima treba da se preduzmu neke radnje. Ja ohrabrujem Državno tužilaštvo koje je nezavisan organ da u tome nastavi. Sve što sam rekao VDT-u i specijalnom državnom tužiocu na jednom od prvih sastanaka koji sam imao od stupanja na dužnost jeste da vlada stoji u potpunosti na raspolaganju u onom domenu što su njene ustavne nadležnosti. Da li treba veća financijska pomoć, mi smo spremni financijski da pomažemo. Da li treba da se povećaju kapaciteti možda u broju zaposlenih ljudi, mi smo spremni i u tome da izađemo u susret. Da li žele novu sistematizaciju, tražili smo od ministra pravde da im odobri novu sistematizaciju da bi ljudi mogli da rade. Da li treba da tražu međunarodne donacije, premijer će tražiti u njihovo ime. Gdje god može, ali želimo da isporuče rezultate. I ja sam zadovoljan s onim što su oni uradili u relativnom kratkom vremenskom periodu. Kad je riječ o slučaju koga ste vi pomenuli, oko kojih još nije bilo intervencija, ja želim da kažem da mi ne možemo da se miješamo u operativni rad specijalnog državnog tužioca, niti da namećemo strategiju kako oni žele da rade neki slučaj. Kad je riječ o dokazima, pošto je to bila velika dilema i juče, dokazi postoje. Međutim, zbog javnosti treba objasniti situaciju sa Europolom. Europol je informativna agencija, informativna organizacija. I oni prikupljaju dokaze i materijal iz svih zemalja članica Europola. I spremni su da vam ga ustupe, ali kada zemlje pokažu inicijativu i kada objasne zašto se protiv nekih lica otvorila istraga, a da to ima nekog osnova. Ako neko očekuje da će oni svoj server da daju u Crnoj Gori da bi neko ovdje analizirao, to se tako ne može desiti. Znači, ako bude postojao osnov da se prema određenim licima vrše određene radnje, da oni daju dokaze Europolu, da vrše istrage prema određenim licima, a oni nešto posjeduju u svom saznanju, oni su spremni da informacije podijele sa nama. To je to, ne žele da se kompromituju, ni na koji način ne žele da se kompromituju, ne žele da budu dio bilo kakvog političkog obračuna bilo u Crnoj Gori ili bilo gdje u svijetu, ali žele da pomognu da se organizovani kriminal, a to je samo jedan segment koji Europol radi, organizovani kriminal, nekako ublaži u ovom dijelu svijeta, zato što oni to smatraju i ličnom pretnjom, odnosno pretnjom za njihove države, s obzirom da brojne kriminalne strukture operišu ne samo u Crnoj Gori, nego svugdje po Europi. Da li postoji dovoljno hrabrosti? Hrabrosti nikada nije manjkovalo, ne treba ovdje da se junačimo i da se nešto bucamo, ne znam, da smo nešto posebno hrabri i tako dalje. Lično, moram to u svoje ime, jer ja ne mogu, što bi se reklo, niti mogu svoje emocije da prenesem na druge, niti svoje srce da dam nekom drugom, ali što se mene tiče, nikakav pritisak bilo koga ne može da se desi u svojstvu da nas poremeti u onome što je naš cilj, a naš cilj je da se izborimo sa organizovanim kriminalom i korupcijom. To je to. Da li će neko to da podržava ili neće, u to ne mogu da uđem, niti želim.
I ja želim da vjerujem da je svima u prilog da Crna Gora bude zemlja vladavine prava, da svi žele ambijent u kojem će djeca, naša djeca koja su ovdje došla u Skupštinu, bilo vaša djeca i svih građana Crne Gore, da rastu, žive i traže zaposlenje u jednoj zemlji koja će imati veliku sigurnost, koja se neće prepoznavati po narkokartelima ili po švercerima cigareta. Ja mislim da je to interes svih ljudi, ja mislim da je to interes i ogromnog dijela DPS-a. Ja vjerujem u to, imam pravo da vjerujem u to. Mislim da i ovi ljudi žele da Crna Gora iskorači. Da li je neko radio nešto u prethodnom periodu, jeste sigurno i treba da odgovara. I ja pozdravljam stav Demokratskog fronta, koga sam čuo i ranije, i mislim da je to odgovoran pristup. I hvala na tome, i ako jesmo različite političke opcije, da ste vi spremni da otvorimo dijalog i da na najbolji mogući način izaberemo ljude od kojih nas neće biti sutra sramota i kojih se nećemo stidjeti zbog radnji koje su se u prethodnom periodu dešavale u određenoj grani vlasti. Nego da zajednički biramo ljude koji su kredibilni, profesionalni, dobri, spremni da se suoče sa izazovima i da jednostavno to služi svima na čast. Mislim da je to jako, jako odgovoran pristup. I završavam, da ne bih dalje preko kraja, izvinjavam se, vezano, nije moje da komentarišem presude. Nije moje da komentarišem presude i znam da će to neko doživjeti zlonamjerno i nekad doživi kao i svaku moju izjavu. Glavni grad je izgubio 6,7 miliona eura i Crna Gora šalje poruku da niko za to nije odgovoran. Eto. Svaka čast svima, i sudinici i svim drugim ljudima, to je to. Ja mislim da mi to treba da promijenimo. Ne optužujem nikog, ne mislim da je niko unapred kriv, ali ako mi hoćemo da mijenjamo malo sistem, onda ova situacija u kome niko nije odgovoran za nijednu stvar, sigurno nas neće povesti ne u Brisel, nego nas neće povesti niđe. I vjerujem da zajedničkim naporom možemo da radimo na promjenama, da dođemo do toga da stvarno štitimo i državni budžet i privatne budžete i omogućimo da ljudi žive pošteno od svoga rada. Zahvaljujem. Zahvaljujem premijeru. Pravo na komentar ima poslanik Mandić. Izvolite. Ja sam zadovoljan sa dijelom odgovora, ali sam nezadovoljan sa onim suštinskim. Kada kažete tužilaštvo je poseban organ, nećemo da utičemo na njega, znate li vi kakvu poruku šaljete javnosti Crne Gore? Izvoli Novoviću, što god uradiš, tvoja je odgovornost, a mi iz Demokratskog fronta, mislim da je to danas potrebno Crnoj Gori, kažemo, se vidite, podržavamo, samo hrabro. I mora premijer da izađe i da podijeli odgovornost. Nemojte da ispadne da se crta meta na čelo samo jednom čovjeku, nego da svi stanemo, i vi, i mi, i da ga podržimo. I da podijelimo odgovornost. On je izabran od strane novog tužilačkog savjeta, dakle on je kadrovsko rješenje za koje možemo da kažemo da su svi stajali iza njega. Kada se distancirate i kada uđete u onu priču koju smo imali prilike da slušamo od bivše predsjednice Vrhovnog suda, tu su neke institucije, pa nemojte se miješati u rad institucija, pa nemojte da komentarišete, to je najgore za današnje stanje Crne Gore. Crna Gora je mnogo oboljela. Mi imamo vlast koja je do 30. avgusta punih 70-80 godina jedna partija držala vlast u Crnoj Gori. U Meksiku je bilo tako. I u Meksiku je na desetine ili na stotine njihovih poslanika bili pošteni ljudi. Ali po pravilu onaj koji je bio na vrhu piramide dilovo je s narkokartelima, dogovarao se. Tako je sa partijama koje su dugo na vlasti. Danas kada treba to da se raskine, a nažalost 30. avgusta nije došlo do promjene vlasti, nego samo do obaranja dotadašnje vladajuće partije, jer je onda u naš politički život unijeto nešto što je suprotno metodu demokratije. Da oni koji su pobjedili na izborima ne mogu da preuzmu odgovornost da upravljaju ovom zemljom. Imam sa ove distance privilegiju da jedan jedini dan nisam sjedio u klupama parlamentarne većine, za razliku od mojih kolega koji su sjeđili i nervirali se, jer ne mogu da urade ništa. Danas, kada smo u ovoj poziciji i kada je vlada kontaminirana, po znacima navoda, podrškom Demokratske partije socijalista u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, hajde da tražimo te zdrave
daske u pravosuđu, a nesumnjivo da ovaj je sa prvim potezima glavni specijalni tužilac pokazao da ima odgovornosti. Ali ako ga svi vi ostavite, ako svi vi kažete vi ste nezavisan, vi ste samostalan, znate li šta to znači? To znači da ga stavljate pred cijevi ovih ubica koje su ubili ministra vojnog, ubili nekadašnjeg poslanika ove skupštine Duška Jovanovića, ubili inspektora Šćekića. Možemo mi da nadoknadimo ukradene pare, i ovih 6,7 miliona ili oni koji su bili u privatizaciji Telekom. Te su pare tu neđe. Ti korupcionaši imaju neke nekretnine i tu ćemo se naplatiti, pronaći ćemo način. Ali krv ne može da se vrati. Tu da napravimo vododjelnicu. Znači za pare to će biti jedan pristup, pa će se snalaziti, ali ovdje gdje je krv u pitanju za ubice i one koji su naređivali ubistva, tu morate, Abazoviću, da stanete iza ovoga glavnog specijalnog tužioca i to da stanete bez ostatka. Svaki put kada kažete on je nezavisan, vjerujte, i on će sam donijeti odluku, znajte da ste mu nanijeli veliku štetu. Izlažete ga na jednu golometinu, ostavljate ga samoga, a znate kako su trule daske u našem pravosuđu, znate kako nam je policija izbušena, znate koliko je ljudi dilovalo s mafijom, koliko se njih obogatilo iz tih poslova sa mafijom, i danas je prelomni moment. Ja mislim da ova vlada nema snage to da izvede. Kažem vam, 30. avgusta i nakon 30. avgusta, kada su ovdje u Crnoj Gori u oktobru ubijali ljude po Spužu, po Lovćenu i slično, mi nismo imali snage da napravimo iskorak i da Demokratsku partiju socijalista pošaljemo u opoziciju, nego se evo ona danas vratila na vlast i u tom bližem dodiru sa vama, s vašom partijom, sa Socijalističkom narodnom partijom, ja procjenjujem da će vrijeme da uradi svoje. Još kada posiju svoje kadrove po dubini i kada se to sve umreži onako kako nije trebalo da se umreži i što nije bila volja naroda 30. avgusta, da ćemo mi da imamo veliki problem u Crnoj Gori i da ćemo na mala vrata da se vrati ona politika koju je narod porazio 30. avgusta. Zahvaljujem. Pravo na odgovor ima uvaženi premijer. Izvolite, premijer. Dakle, vi ste u pravu vezano za dio da se krv ne može vratiti. Ogroman dio i tih sredstava što su pokradeni ne može da se vrati. Vidjet ćemo što može da se vrati, ali ogroman dio sigurno će i to neće moći da se vrati, nažalost, ali to ne znači da ne treba da idemo dalje. Ono što želim ja da kažem, što jeste ustavno, kada kažem da je neko nezavisan organ, to ne znači da ne podliježu sudu u javnosti. Niti da mi treba da izbjegavamo da kritikujemo nešto što je loše, podržavamo nešto što je dobro. To smo radili u prethodnom periodu i u odnosu na druge tužioce koji su bili. Ja vjerujem da će slična sudbina sačekati i gospodina Novovića. On u ovom trenutku ima punu podršku vlade Crne Gore da nastavi sa svim svojim aktivnostima vezanim prevashodno za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ima bezrezervnu podršku. I ima ovu podršku koju sam govorio, koja jeste ustavna, da mi, ako možemo malo da stvorimo uslove gdje oni mogu bolje da rade, da smo spremni za to. Kad je riječ o tužilačkom savjetu, on nosi posebnu ulogu zato što je on jedan od kontrolnih mehanizama rada ukupne tužilačke organizacije. Ovdje smo, vi ste svjedok toga, izgubili 7 mjeseci u izboru tužilačkog savjeta. Za 7 mjeseci su mogle mnoge stvari možda da se postave na svoje mjesto. Možda su u tom periodu 7 mjeseci mnogi ljudi i pobjegli. Možda je jedan dio dokaza i uništen i jeste. I jedna afera od ovih koje ste vi pomenuli vam je to pokazala. Dakle, da smo nešto završili 31. jula, mislim da bi mnogo više rezultata konstatovali danas 27. maja naredne godine, nego što se desilo u ova prethodna 2 ili 3 mjeseca. Šta da radimo? I to je Crna Gora, idemo dalje. Ista stvar koja je jako važno da se napomene jeste da moramo dalje da nastavimo sa reformom. Zašto? Zato što nije cilj samo da imamo promjene u tužilaštvu, nego je cilj da imamo promjene i u sudskoj vlasti. Ništa nam neće značiti istrage, ni optužnice, ako one ne budu efektuirale presudama. Ako budu efektuirale presudama kao do sada, mislim da niko posebno neće biti zadovoljan.
Ono što i naši međunarodni partneri očekuju, ali naravno domaća javnost, jeste da se proces završi na sudu. Procesi na sudu traje jako dugo, a i često se završavaju neslavno. Tako da je moj apel da uložimo svi jedan dodatni napor, da izaberemo kredibilne ljude, naravno da oni nose odgovornost za posao koji rade, ali i parlament Crne Gore nosi svoj mehanizam kontrole koji može da u odnosu na mnoge od njih ostvaruje u nekim situacijama i da mi dođemo do neke veće efikasnosti. To je cilj. Kada ste pitali o policiji bilo i prethodno, načuo sam se tih priča u prethodnih godinu dana iz jedne druge pozicije o tome kako policija neće reagovati, kako u policiji se sprema pobuna, kako neko ne želi ovo, neko ne želi ono, to se nikad nije desilo. I ja vam garantujem da se neće desiti ni sada. Oni će postupati po naredbama specijalnog državnog tužioca. U svim dosadašnjim situacijama je bilo tako. Ne mogu na svoju ruku, niti ne treba da rade na svoju ruku. Niti po nečemu što je izvan zakona. U zakonskim procedurama mislim da je policija apsolutno spremna i lojalna da odradi sav posao, bez obzira što je toliko kritikovana, na način na koji je profesionalan i odgovoran. I ja stojim iza toga. Ali, da bi došli do tih situacija, moraju drugi organi, vi to jako dobro znate, da odrade posao koji je u njihovoj nadležnosti. Tako da vjerujem da smo ovom diskusijom, ovim dijalogom konstatovali slične stvari, možda ih gledamo malo drugačije. Ja lično sam siguran da smo došli u situaciju koja mi je jako važna, a to je da malo svi spustimo tenzije, društvene tenzije, da bi mogli da se fokusiramo na neke tačke koje su jako važne i u prilog su ovome što vi govorite, a to je da se pravda ostvari na jedan mnogo veći nivo nego što je to sada bio slučaj. Zahvaljujem. Zahvaljujemo premijeru. Stav na odgovor predsjednika vlade, poslanik Mandić. Izvolite. Dakle, veoma je važna percepcija javnosti za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sada ajde da vidimo kako javnost posmatra ova dešavanja. Slijedilo je jedno hapšenje, drugo hapšenje. Javnost je reagovala, počinje nešto da se radi. Danas slijedi oslobađajuća presuda, grad je ostao bez više od 6 miliona evra. Narod već sumnjičavo gleda. Postoje dokazi, postoje prepiska koja da je postojala u slučaju državni udar, lažni državni udar, pa možete zamisliti, nama ni mačka ne bi ostala kuće da ne bi bila već saslušana u policiji. Kada imate onakvu prepisku, a ja sumnjam da je prethodni glavni specijalni tužilac i njegov zamjenik Saša Čađenović da su brisali ono što su dobili od Evropola i da tamo nema sav materijal, ili pretpostavljam da se može doći do izvornog materijala. Kada imate takve dokaze, imate naredbu o istrazi, imate mogućnost osnovane sumnje, pretresa, privođenja, saslušanja i to sve hrabri javnost i u javnosti stvara jednu sliku da nema nedodirivih. Šta ste vi uradili? Kada se sve ovo pojavili, kada su ljudi čitali u Crnoj Gori, očekivali konkretnu akciju, tužilaštvo ćuti. Ono ima sada neke druge metode, hoće da pribavi dokaze da im ne padne optužnica. Imaju 6 mjeseci do podizanja optužnice. A mogu da procjene ima dokaza, nema dokaza. Ali ono što se pojavilo u javnosti, to je veliki problem za kredibilitet i ove vlade, tužilačkog savjeta i glavnog specijalnog tužioca, da ništa nije preduzeto po tom osnovu. Ja se sjećam ovdje kada su kolege iz Demokratske partije socijalista i još neki, kada je potpisan Beogradski sporazum, pa su državnu zajednicu Srbije i Crna Gora zvali Solanija. Tako i sada. Ovo već počinju da zovu Dritanija. Ovo što nema reakcija, nego postoji samo priča, ali nema konkretne reakcije glavnog specijalnog tužioca. Zašto ga ne pozovete? Zašto mu ne kažete? Pravite politički problem u javnosti. Ljudi govore, političari iz opozicije sumnjaju da postoji dogovor s predsjednikom DPS-a, podržavat ćemo vam vladu, ali ćemo se oko ljudi koji će biti privedeni i saslušani dogovarati. Ako prekoračite neku granicu, onda će biti oborena vlada. Ja se bojim da se to nalazi u pozadini svega ovoga.
Pa može ovaj, složili smo se štrik, ovaj ne može, ovaj će biti oslobođen, ovaj će biti osuđen. To nisu institucije. To je isti način vladanja kao što je bio u ranijem periodu. I vaš je posao da to promijenite. Ja se plašim zato što su srušeni osnovni postulati demokratije. Što je danas u crnogorskoj politici, a posebno u parlamentu, važnije da imate manje, a ne više. Da sve počiva na tome ko će koga bolje da ucijeni i ko će koga da prevari. A kada se krene tim putem, onda se vara do beskonačnosti. To mora da se mijenja. Danas je ovo dan gdje smo polemisali na ovu temu. Narednih dana ćemo pratiti i vjerujte da ćemo mi vrlo brzo, kažem, dajemo podršku glavnom specijalnom tužiocu, očekujemo reakciju od njega i specijalnog policijskog tima. Ako ne bude, mi ćemo u javnosti da otvorimo tu priču kao što smo otvorili i za Milivoja Katnića. Sjećam se odlično, Mihajla Čađanovića u ponedeljak uhapsi specijalni tužilac Saša Čađanović, a u četvrtak vlada dodjeljuje stan od 100 kvadrata u City kvartu tužiocu Čađanoviću kao nagradu što je postupio u skladu sa političkom procjenom koju je imala Demokratska partija socijalista. Nemojte da idete u tom pravcu, pokušajte nešto da promijenite.